41. 41. Where is? Orientering. Where is the Tourist Information Office? Hvor er turistbyrået? Do you have a city map for me? Har du et kort over byen til mig? Can one reserve a room here? Kan man bestille et hotelværelse her? Where is the old city? Hvor er den gamle by? Where is the cathedral? Hvor er domkirken? Where is the museum? Hvor er museet? Where can one buy stamps? Hvor kan man købe frimærker? Where can one buy flowers? Hvor kan man købe blomster? Where can one buy tickets? Hvor kan man købe billetter? Where is the harbour? Hvor er havnen? Where is the market? Hvor er torvet? Where is the castle? Hvor er slottet? When does the tour begin? Hvornår begynder rundvisningen? When does the tour end? Hvornår slutter rundvisningen? How long is the tour? Hvor længe varer rundvisningen? I would like a guide who speaks German. Jeg vil gerne have en guide, der taler tysk. I would like a guide who speaks Italian. Jeg vil gerne have en guide, der taler italiensk. I would like a guide who speaks French. Jeg vil gerne have en guide, der taler fransk. Forty-two. 42. City tour. Sightseeing i byen. Is the market open on Sundays? Er markedet åben om søndagen? Is the fair open on Mondays? Er messen åben om mandagen? Is the exhibition open on Tuesdays? Er udstillingen åben om tirsdagen? Is the zoo open on Wednesdays? Er den zoologiske have åben om onsdagen? Is the museum open on Thursdays? Er museet åben om torsdagen? Is the gallery open on Fridays? Er galleriet åben om fredagen? Can one take photographs? Må man tage billeder? Does one have to pay an entrance fee? Skal man betale entré? How much is the entrance fee? Hvad koster entréen? Is there a discount for groups? Er der grupperabat? Is there a discount for children? Er der rabat til børn? Is there a discount for students? Er der rabat til studerende? What building is that? Hvad er det der for en bygning? How old is the building? Hvor gammel er bygningen? Who built the building? Hvem har bygget bygningen? I'm interested in architecture. Jeg interesserer mig for arkitektur. I'm interested in art.
Jeg interesserer mig for kunst. I'm interested in paintings. Jeg interesserer mig for malerkunst. Forty-three. 43. At the zoo. I zoologisk have. The zoo is there. Det er den zoologiske have. The giraffes are there. Der er girafferne. Where are the bears? Hvor er bjørnene? Where are the elephants? Hvor er elefanterne? Where are the snakes? Hvor er slangerne? Where are the lions? Hvor er løverne? I have a camera. Jeg har et fotografiapparat. I also have a video camera. Jeg har også et videokamera. Where can I find a battery? Hvor er der et batteri? Where are the penguins? Hvor er pingvinerne? Where are the kangaroos? Hvor er kænguruerne? Where are the rhinos? Hvor er næsehornene? Where is the toilet? Hvor er der et toilet? There is a cafe over there. Der er der en café. There is a restaurant over there. Der er der en restaurant. Where are the camels? Hvor er kamelerne? Where are the gorillas and the zebras? Hvor er gorillaerne og zebraerne? Where are the tigers and the crocodiles? Hvor er tigerne og krokodillerne? Forty-four. 44. Going out in the evening. Gå ud om aftenen. Is there a disco here? Er her et diskotek? Is there a nightclub here? Er her en natklub? Is there a pub here? Er her et værtshus? What's playing at the theatre this evening? Hvad går der i teatret i aften? What's playing at the cinema this evening? Hvad går der i biografen i aften? What's on TV this evening? Hvad er der i fjernsynet i aften? Are tickets for the theatre still available? Er der stadig billetter til teatret? Are tickets for the cinema still available? Er der stadig billetter til biografen? Are tickets for the soccer game still available? Er der stadig billetter til fodboldkampen? I want to sit in the back. Jeg vil gerne sidde bagerst. I want to sit somewhere in the middle. Jeg vil gerne sidde et eller andet sted i midten. I want to sit at the front. Jeg vil gerne sidde allerforrest. Could you recommend something? Kan du anbefale mig noget? When does the show begin? Hvornår begynder forestillingen? Can you get me a ticket? Kan du skaffe mig en billet? Is there a golf course nearby? Er der en golfbane i nærheden?
Is there a tennis court nearby? Er der en tennisbane i nærheden? Is there an indoor swimming pool nearby? Er der en svømmehal i nærheden? "45. 45. At the cinema. I biografen. We want to go to the cinema. Vi vil i biografen. A good film is playing today. Der går en god film i dag. The film is brand new. Filmen er helt ny. Where is the cash register? Hvor er kassen? Are seats still available? Er der flere ledige pladser? How much are the admission tickets? Hvad koster billetterne? When does the show begin? Hvornår begynder forestillingen? How long is the film? Hvor lang tid varer filmen? Can one reserve tickets? Kan man reservere billetter? I want to sit at the back. Jeg vil gerne sidde bagerst. I want to sit at the front. Jeg vil gerne sidde forrest. I want to sit in the middle. Jeg vil gerne sidde i midten. The film was exciting. Filmen var spændende. The film was not boring. Filmen var ikke kedelig. But the book, on which the film was based, was better. Men bogen til filmen var bedre. How was the music? Hvordan var musikken? How were the actors? Hvordan var skuespillerne? Were there English subtitles? Var der engelske undertekster?